Aprang si category pan samay kardom bajir lo 17 April arni parliament long hur chudut. Kopi po lo plutang te nani tum samay chini thai po Lok Sabha seats laban ke State Assembly along ans tame a seat pabat popolam no. Kumatum halo plutang te so alo tumpan 33% women reservation. 33% an pabat popolo. Kiram tage nani 14-15% an sido chot lasi non bangke a seat bang pabat popolo hala Lok Sabha long stame laban ke la State Assembly long ans tame sitame chunche dead lo fail dead lo kopi po lo plutang te alam thebang isivet delimitation padoko ko joini si bangso a bill mangke chunche delo lasi bangso delimitation kopilo hala samir tum che thana mang laben ke bangso 33% women reservation kopi posi chunche delo pachunun del kopi posi kache dondun de atum dokoklo hala samir tum che than ponang. This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। Delimitation Kopilo plutang te English pen puthot ki tok damang la sonlo redrawing election areas. Nai tum sambe chini ta hai po a seat koson si ki pabad ma koson si patrum ma plutang te jong si isi a dimpen population do olu plutang te hadak ke MPs tami pongchet po a seats tami pongchet po jong si population jum heglo plutang te a seats tami hadake pajum chet po. Lasi delimitation pelutang te alang itum population mang lang po every 10 years alang itum census do lasi hala so population ateng si a seats time pa bat po lasi non bangke hala 33% women reservation bangke che donun lokado ka wisame stame la a seat ki pa baji po lamang si che donun delo alang itum puthod la constituency stame thak to mi po kaki kwan ma a constituency ke do lan so se si pa bat thu po la sopor si kache donun dia tumange do koklo bangbar dam nang population ki do ke nane north ki do na state samukha nane Bihar punon Uttar Pradesh punon labang eri tum langdam nang nane south nat ki do states Kerala punon Tamil Nadu punon hadak bangke asabo population mange jum heklo la si langnam lo putak de hala north nat ki do states atum bangke hadak bangke states tami ongchet po sitame la punat south nat population ki jum nat bangke la punat seats bangke jum hekpo la soposi 1971 aningkan pen la delimitation bangke ington pon koklo la si non bangke Lok Sabha long seats 543 si do pon lo
aprang pen same pabat pon pe pinlang same non bangke labang so 33% women reservation ke pachun abilong ke pachun ji po abila long si bangso delimitation same jokdun chok 2023 anikan si bangso bill ke papas lo pulo amen ke nari shakti vandan adhiniyam pulo lage isi women power bill lo hadak si kitok dam dolo 1/3 a seats bangke women tum hanlo lok sabha long punon mate state assembly long punon labang bangso aron lage 15 years and doji pulo aron mare bangso rules bang 15 years and doji pulo sitami isi a condition mange lalo bangso 33% women reservation ke padu po sitame delimitation aphi alani tum census padosi a seats bang thak pa me si delimitation protang de kona constituency si thakji malang tum thak pa me po ansi hala 33% women reservation ke padu pon populo lalu protang te hala ke dotang MP atum bang ke a male MP tum bang la pinso tum MP tum bang alang li tum han bang ke than thelo lasi ke chok dam de bang ke la dak lo adhek tumang pulo mate opposition party tumang pulo bangso 33% women reservation bill bang ke chedon lo pulo sitame non konsi a seat doma 543 a seats do pulo tangte non lan ki do a seat husi bangso a reservation ke pipi nang populo mo ajir kiding bang ke alang tumang kroidun de chedon de alang tumang pulo bangso effect ke bang ji ke lake 2029 ani kana lomsi effect ji polo lakado ka ve constituency thak de phi a seat silam de phi an si 33% women reservation ke cheng pon ji polo amat si daglo ke se donon de ke main problem mangi parliament long nithomban ala nitom session padopono 16 17 18 halabang suhud a bill ke thomban ala nitom isi bang ke constitution 131st amendment bill pulo lake to start women reservation from 2029 lalo 33% women reservation ke chengpo 2029 aphi la bangke isi a bill of puthod thlang delimitation bill protang la constituency thakpo seats tame thakpo irum chini lo kadogo bepin ke 543 seats ke dotang lo lok sabha long tame setame non bangke bangso delimitation aphi bangke alang to bangke 850 seats an ke pabaje ponse alang to bangke matha pon lo lasi alang tumla women reservation ki pipon po sitame a seats bangke pabat ponji polam no labang isi a bill bangke union territories halabang so bills tame do plus tame halabangke nili langnam de lang ko pipitong hada ke tok ne non mai litum che thanam sta ko piposi 33% women fan reserve no ko lo protang te सरकार तुम के माथा बांगे मेसन लो बांसो 33% women reservation के आथे सो आलो तुम समय पचिंग थुर सोयना politics नाट बोलो लासो पसे नॉन के दोबो मा सरकार तुम समय सो आलो फन बांगे माथा पिक नाली तुम समय चिनी लो लासी चेदोनु लाबलो कादो को समय समय थेवेलो के चेदोनु न के ला बांसो डी लिमिटेशन पदो को जोइने लासी वोट दोदो हदाक समय आला तुम वोट जगलो लाबेन के काचेदोनु तुम लके 298 MP समय चेदोनु न लाबेन के 230 atamang ke chedon no dela labang bangso a bill chunji phan like 2/3 majority donang ji pulo amatsi hal anma ke le dam de da join si bangso 33% women reservation bang ke fail delo chunche delo la 33% women reservation fail chot kali hala soni a bill delimitation a bill laben gala union territories hala bangso bills tame fail lo chunche delo Kopi polo pulutang te dag opposition party do nane congress dolo DMK TMC latum kaning je da mangela sono nilitum bangso 33 women reservation bangke nangchi dondun pa me sitame bangso a seat non ko an ma ke do 543 ke do tang a seats long si reservation pido nangji polo sitame non mai kali that delimitation pado dera pi bangsi bangso 33% women fan mate soalo tomar reservation padu ji pubangke ni tumang che donon de pusialang tum ning tepon alang tum ki kroida mangela son lo delimitation jongsi padolo pulotang de alang tum population pencil lang po alang tum census pado that si alang tum constituency system me thak po hala sud bang ko nat si population ki ong mahada bang ki seats ki ong rep po la soposi hala ke mi sen kali that po pusalang tum bang ning je pon la opposition party tum bang ke mate kache dondun de tumang la bang si ka phere me meli tum same matha dam thek lage jongsi sarkar tum constituency puthot a seats thak thu ji protang te
อาจจะมาซีดป้าบ้าจีปลูตั้งแต่เขาละ constituency ทักพอฮัลโหล constituency เกทักกุดบางเกอะไรตุ่มสิเกทักลบปลูตั้งแต่สิกาเพเรมีบางเกอะไรตุ่มละส่วนสิเกทักพอเจ BJP ตุ่มบางเกเรมเรโลละส่วน system เสียอะไรตุ่มสมัยทักดักเด็ดพอคนนัดมา BJP as supporter เกี่ยงhadak bang sem isia constituency selam det po hadak dong selam det lo protang de hadak bang ge highway po lason no la si ka phere bang sistame dolo amar si chedon unde delo sistame government to mang ningji pon mang lason no la bang ge matha nang ni phere ne lage kando ko bi pon same equal rights pila po polo sitame putek the e prang ke bang jilang ke alai tom ko pia planning ben ko pitong ke claim pone ka phere so do ko joini si chedon unde Let's see idea bang eme piglo is a good idea lo 33% women reservation pu karjulong ban sami isi meseno so alo to phan sami paching thurji phana sami dak isi politics bang ke pajudun loklo like delimitation do koklo amar si politics pajudun loga join isi politics side lo sami kapre ka policy dak thaidun choga join mate jogdun choga join isi chedon ne jong si bang so bill pass that person te dak assignment sami pina an ke a leader sami klangpo Parliament long sami MP sami ongchet po labing edak State Assembly Assam Assembly long sami MLA sami ongchet po asit ki bad lo protang te soalu tumhan banglo alang tum sami ongchet po sitami non bang ke tumje de lo ate dak delimitation pangui dun de da joine lasi non bang ke kai ke 543 seats ke do lansi do chot po lok sabha long sitame labing 33% women tumhan reservation hala bangke abidet po 2029 an make la sopena phi bangke putek che delo la sopena phi bangke alang tum dong si delimitation bang so bil dong si chi kroi sar che don sar ben dong si papas undet plotang te hala bangke misen thai po athe sorlu tum same pen an ke MP same chaman po pen an ke MLA same chaman po Lalo la sialam ke thik pen bangala son lo women reservation laben ke delimitation bang paling lo alang tum pachera lo bang so pachera pena join si bang so bill bang ke tipa pass ponu ne del nane tum kopilo ke matha bang so 543 non ke do tanga seats long si ala so seats long si 33% women reservation pinang jima matela delimitation matela a seats pa ba de da phi constituency thak pa me a phi si bang so 33% bang ke women tumhan bang ke pa ba nang jilo nari tumang comment speak tha bang so video long bai tum la che thanam chonang puthot chitong thunang prabjen pen ning thilon nani tum bang so video klar dak ben chini lobusi puthot chitong thunang do me thame kardom